uyu ni umurizo w'inka y'ibara rimwe ibara bita igitare mu kinyarwanda. Icya kabiri, uyu murizo ukaba waravuye ku nka ihuriye ku bitsina bibiri. Ihuriye ku bitsina bibiri gute? Yari ikimasare n'inyana. Yari ikinyabibiri? Yego. Uyu murizo ukaba ufite imbaraga zidasanzwe, iri ni ibanga ry'ubuvuzi buri gakondo. Ni amahoro. Yego. 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 Ngufashe umenya ahantu umugabo ari. Ngaho urebamo hano. Uri kureba hano? Dore nguyu umugabo, dore aho ari. Ye, wamubonye? Ni umuturanyi wawe? Wamubonye? Inyuma yo kubona uyu muntu urifuza ko nagufasha ikindi ki? Urashaka ko muca mu buhehesi? Yego. Mugabo reka mugarure mu rugo. Yego, reka muhuze abandi bagore. Umuntu tutari kumwe ngiye muvura nifashishije ifoto ye, imyirondoro yampaye kwanza. Ifoto ye iyo yimpaye ndamuvura nshingiye kuri ya foto, ngakoresha imiti yanjye n'imbaraga zidasanzwe, amuvura kandi arakira. Ufite umugabo cyangwa ufite umubana nk'abashakanye, urubyaro rwa